Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan terbit hilal 1 Syawal 1439 Hijriah menyapa bumi kita, kami, Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihad, meliputi RA Al-Ittihad, MI Al-Ittihad, MTS Al-Ittihad, MA Al-Ittihad, BIH Al-Ittihad, Pondok Pesantren Putra dan Putri Al-Ittihad mengucapkan minal aidin wal faizin wa antum bi khair kullaan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा